Qorz birechli bu o'qish eskarxoy lozarshka nochi eskarxoshna yalvayi olchvites centrinde shoshna yuado iqin Stavropolmoqqa. Laterxildats dardats der iqnar eldayedina Rosgvardia qanochi chun Google xochva kadırov Ramzande albin qorz birech yaxnar. Гадуж бет Zeitung spricht durch die Noschka offizielle Qorzberechli bu oyog'shqa ashgoychvor ba'prit eskarxo. Kechinch programme mosvonizmshlardash dabair qozmush shayla arin kol 2 kilometr odar dolsh. Tsuyuq ayaqiyesh irxiyer min shuhkeni shol qirmi lerin kechin упражнения sholsh. Shi telegram-kanalat jurnalist Kots Alexander Benchkhans odsteygnya nochchur bag'voy mashinch finish edaqacho bolir cerna osh. Oskarsuno tsetsbe qibol eskarxoy. Lietin eskarxoy. Video chaxish qamilish qladverch da sabahna doxoy Rosgvardin lerinjnitsqi kverch urxalen bürench sh Simlyak Игорь Яздин журналист Ко. Сам Семеляк остановил их, успокоил, короче. Вообще жесть. Жесть. Такое первый раз вижу. Конфликт ихня qibol eskarxoy reis xela nochchur eskarxoshniel Qorzberech. Хамир Шияздар Адевня Жигарда Аглясна, Низгрида Гоште Хошчвице премьер-вице Мурадов Абузайд. Росгвардин официальный чвекал Грибакин Валерис Хилиац конфликтяла, известие газете гол Амалгай Тарби Хилхумдац, Низберг Туэлла да имсан Тулам Хояс де Албо.